Kapitan Inteng! Oy, Badong, agling ka man. Badong! Apay maninaya. Ingka agsak daw tawan paglutaw. Nagsapaan pa lang, mate. Nasapa nga. Anyat oras ha? Madamdaman taon. 30 minutes pa. Ay, saan kan ngagtawar? Mapan kan, itamot laang. Isaganang marot titimbang aramata ka. Kargaam ti do adram. Nagadag. Una, tapaglabak kan pagdigos ko pa'y. Nay, si Kamait ka ba daw? Naibagabigat mo, Maray. Mabalin ka daw, timakisak daw. Kanayon lakastan. Naimbag kumamot no da maitulong yu iti maintenance ti danong agturong dito ayan kaw. Awamag. Ha? Kanya ti ko na, Maray. Ay, kwa. Ti ko nak. Agsakdo ka laang. Kitaam laang at amangan no maibos. Kadsyak mo ti maawanan. Ay, agyaman nak, Maray, ah. Kaano nga min aya atarimaanan yu ti gripong agturong dito ayan yaw. San pa'y nga ita, Maray? Apay ngay. Awan pa'y nga min ti budget mi kay. Iso kastoy latan makisaksak do kami pa'y laay. Nalpasan to yan. Nakargaan ang ti dua adram ta. Nasaya at nga raw, no kasta. Hinton maminsan. Uray iti ayan ni Marikwanang langan ti paglabaam. Kan pagdigusam. Tanay, baka bandog mo ti agsakdam. Ay sos, nakababain mo tan Kanayon talang arudan ang makius-usar iti danumda. Awan mat itultulong ta iti maintenance ti danumda. Sapay sarili na day dyan. Numabain ka, di si kalatan ti mapanagsak daw. Kunak mat ngamin kan ka, nga anusam ti mangisim pa iti griputa. Ngamde mo mat kaya. Ayun na yan, masaduta nga raw. Yun may isa, awan ti paro at hubo ang may sukat. Taglatay, nagiti tubo dita. Ay kat anusam ti gumatang ni Marikwanang tupay, sarili na ti gripo. No kaya't mo akit sikat di mangisim pa. I-apply mo, dambaw. Siyak ababae ti ibaon mau. Apay aya nakarikreklamo ka. Kat mabalin pa imot ang makiusar ta iti danom ni Marikwana. Mayak man dito'y balay mau, Marikwana. Anyat masapul mau, kabadaw. Kanin anya day taimot mau. Badot na ito'y Maray. Umayak ko makidigos. Manay? Mabalin ka day, Maray. Ay, sana mabalay. Ha? Apay nga. Agruam kayo. Kasano mga men. Agsadod-sadot kayo amang tarimaan iti gripo yaw. Makidigos laeng, Maray. Apay, danom mo aya. Saan nga ron mabalain? Agdigos akmat. Ay, imot ka. Imot. Para dahi ta makidigos only, di mo pa'y kaya. Makauma kayo. Na. Ay, dandan ipagbalinan yun, abalay yun, ibalay ko. Na, ay, di mo kong tarantiri daw Unay kamutan, madadaan laang dahi ta bayadam. Ay, gunggun na imot kang tumad nga isugaya manabaakan ka, taimot ka. Kunak man, numapan ka makidigos iti ayan ni Marikwanang. Di namot nga rod kaya. Apay kanaw. Makaumata ka na. Tadanda ni pagbalinantan ti balay na, akas balay ta. Imbaga na day ta. Way, iso kinugtarak ti ruangan na. Apay akinugtaram. Kasanungay no idimanda na ka. Nasakit nga rod tinakam ka, iso kinugtarak. Ay nabadaw, saan ngagsaksakit tinakam mo, tahusto mo timbaga ni Marikwanang. Inal daw nga data ijay balay na. Danom lang, iparit na pa. Anya nga rod ti kayat mo kat makius-usar talaang. Di mo nga rod tarimaanan ti gripo nga agturong dito'y balay. Naimbaglaangan tayo may kadito'y tersena, kwarog. Mayak gumata ang kagawad. Apay ka day. Ada ko mapatarimaan ko kan ka. Anya ti patarimaan mau. Day ta nadadaal arwangan ko. Ay una. Ang nanano day ta. Mayat pa'y matidilim mabasa kiti kalman. Kinugtaran ni kabadong itagsapa. Iso ang nadadaal. Apay kinugtaran na. Jak ngamin pinalubusan. Amakidigos dito balay. Kasta mo tinaramit na. Na yun day tatataba daw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagan ni Angkel at tarimaanan na tigripong agturong iji balay da.
ngam kaslawan mangmangag na. Sadot to mga men. Ay, kaano nga dawayam tatarimaan naman dayta. Sige, tarimanak inton malam. At dapay ngamin napatang nga aramid na kitang hagsapa. Sagutar aramidan do tibar. Di mo kunan ang makikapi kamanan. Ay, isa nang kail. Umay ko labuludan ti martilyo yaw. Anan mo? Tarimaanak jay ruangan ni kagawad kwanang. Apa masapul at tarimaanan? Kinugtaran ka nun ni tata ba dong iti agsapa, iso na dadaan. Talaga mo na di apari ba dong Saan la pinalubusan ni kagawad na makidigos iti balay na. Kas jay kit din tinaramid ni tata ba daw? Di mo tarimaanan. Ha? Apay ngay? Kasaritak ni paribadog, ta isot ti bang tarimaan. Sa dino ngay itan ti pangalaan ta iti danong nga usarenta. Kapilitan at tarimaan ti gripaw. Nakababain mo, numapan ta iti ayan da kapitan. Saan nga ijay ti papananta tuya? Ni kusip latan ti kasarita. Nakitak nga do ti danom iti ayan na, iti naminsan ngalda. Apay ngamin anagsadot ka amang isimpa iti griputa. Makapabannog nga raw, kun may isa, awan nga raw ti mausa. Ay unay kan, siya kung ti mababain iti kastang at aramidam. Pagbainam ko makiusar talag may. Wala, ngam agastos damit para iti maintenance ti danumda. Nakababain mo it no makiusar talatan. Di mo pa'y kayat, tapno makatipid ta. Santan nga gastas. Ay no, badung aya, ha? Umunakaw ni tayan ni Kusek. Isarunom taon, day ta pinggan ang mainawan. Agiraman day ta bagas ang maarasaw. Ay na, day ta ngamin sadot mo kag tagadaw. Day, nakapulis kamay, Kusek. Sa dinaw, ti papanam. Agpailyak tata, apay? Ay, kwa. Nadugayam ti danom mo dito ayan mo Ay, ado Kadaldalos ko lang iti sauce na. Apay ka di tata ba daw? Makiusar kami man kaninanam atuyan, Kusek. Ni, unak nuna tarimaan ng jigripo nga agturong iji ayan niyaw. Saan pa'y nga raw? Basta aya? Kanya nga, Kusek. Mabalin ka na, ti makiusar. Uwan tata. Pasada apay. Why, da kami, ti makamaw. Pagyaman ako na Kunak man nunapan ka iti ayan ni Kusek, ba daw? Why, nakasarita ka. Mabalin ka na, makiusar ta iti danom na. Unak tumang aming kingkakay. Ay, nakababain. Makiusar talatan ka dagiti kaaruba. Alaki din. Isa ako, nagiti plataw ang may nawan. Tain ka aginaw iti ayan ni Kusek. Sa nabalik na nagpasada. Awan ti tao, iti balay na. Ay, makapasadot ti kastaw. Kitin manugot nga ruday. No tinarimaan mo kumatigri po nga agturong dito'y balay. Di awan kumatiparikot ta iti danaw. Among tuya. Denggan. Nasaysaya at latta di makius-usar talaang. At least, awan ti gastos ta iti mintinas. Kain saan ta pa amabanaw amang tarimaan iti gripang. Kasanaw, numauma dagiti karo bata, Ay, saan mapasabak na ita? Laki din. Asi kaswamon, dagita plataw. Tapno makainaw ka adagaw. Sana balay, kaimbaga ka kung ni Kusay. Apay nga italaan ngay may kadito'y tersela, kwarog. Saan ko natarimaanan deta dinadahil ni tata ba daw, kagawad? Apay ngay. Namuan ngamin ni angkal ko tinapasamak. Katimbaga na saan ko kanon atarimaanan. Ta ipatarimaan na kano kinitata ba daw? Kasanungay no agkadkad ni ka ba daw? Angkal ko timakamukan kwa na. Ni tata ba dong samat day jay? Nakatakder iti paraangan ni Kusek. Nay? Duwada mo't gayam kininana to yang? Wan, isuda. Anyater aramiden day jay? Di tayan ni Kusep ti pagbibdigusan kan paglablabaan da. Hoy, naglaing matanda kita at tao. Apay kano nga minadida tarimaan ng tigripo da. Amumatan ti kinasadot ni kabadaw. Di na kaya tagbannog. May bangagsapam, Kusek. Kas tamay, tata ba daw? Umayak manin makidigaw, Ay, swine. umuna kumapay, tagpaili kami ka ni Chep. Ay, siyak pa ito muna, Kusek.
Sa nabalik na mabiitak laeng. Agdardarasak tata. Awan ti pagdanagam, 3 minutos laeng ti panagdigos ka. Ay, agawaan yung ortagdigos tata. Diyak kaya't tinabuntaw. Wen ka de, danag mo na yan. Nabayan nala daw ka, Usep. Alas 8 matitulagan tang agpailita. Nakidigos ni tata Badong ijibalay ko, nagbayag mahit. Kaslamat babae nga agdigdigos, Chay. Ay, bagam kumakan kwa na, asikati umunang agdigos, nagdardaras ka. Imbaga kang impilit na muti kaya na. Uy, naglamblabos na talaga da itatata Badong nga. Yun garaw. Kasla ko na napay na, balay na ti balay ka. Apay ngamin na pinalubo sa mamakiusar iti danumaw. Masyanak namin kadakwada, Chay. Masyan ka kadakwada, ang maglablabos da itan. Talaki din, Chay. Agrobot ta kiday, tapno di ta maladaw iti papananta. Nay, kanya tigagaran paray. Sikat ti gagara, Ha? kapu iti kalukwan. Inan ano sakti may dito'y balayaw nga orebisya. Kanya tigayat mo sa wine paray. Apa dinadal mo ti ruangan ni kagawat ko na? Kuwang amin paray. Nakalapin na lubusan ang makidigos kasi ti naramin mo. Kaya't mo tayo darum na ka. Ay isa na paray. Diyak kaya ti maidaraw. Nukas tagaraw, mapan ka, iti ayan ni kagawat ko ng itamit lang. Kanya nga taramidag iti paray. Kating kagkid daw iti pamakawan na, kadag iti dakis ana isaw-sawag mo kun kwa na. Kaya tarimnam ti dinadaal mo. Ha? Sana nasaya ti inaramid ba? Kaya numabalay na, tarimaanam ngamin ti gripo nga agturong ijibalaya. Nagsadot kan tumit. Nakababay numakius-usar kayo lang kadag iti kaarumaya. Ewan na, maumada ka na kaya. Ay, nalpasain maray. Natarimaan ka, tinadadahil arwangan. Hagyaman na ka ba dong? Adutin sa gana ka merienda. Sana masapol nga pagmeriendahin nak, maray. Alakit din, agmerienda kan. Amo ka na banog ka. Ay, agyaman ang arod, maray. Ay, pasensya ka na, kadag iti na isaw-sawang kukin ka. Sapay kuma, mapakawan nak, maray. Okay lang day jay, tinapatag na ka-Ameriskan. Wen, maray, itinton bigat, agpatulong nga kada kusep, kinkwaraw. Tatarimaanin may man ti gripong agturong ijibalay. Nasaya at tikas ng aramidem. Tapnusanan ng agparikot ni Marituyag. Adda akon ba daw? Mangantang aruday, tuyang. Nakaluto akon. Aginana akla ang biay. Ayun kayam. Adda tools. Host, kantubo ang nakitak di ta paraangan ta. Ano nga idagi chay? Usarin may amang tarimaan iti gripaw, agturong dito'y balay. Ha? Pudnaw? Wen, no saan ka nga agparikot iti danaw. Ay na, maragsakan ak una iba daw. Finally! Awagan man kidi ni Kusek kan ni Kwaraw. Ibagam ang masapsapa na, itong bigat. No masapa kami amang tarimaan iti gripo ta. Arigla daw. Awagak ida itamut laang. Ay na, tatabadong. Imbes ang makiap-apa kakadagiti kaarupam, rugyam kit din at tarimaanin ti gripo yukin ni nanato yan. Di kaagsadsadot. Tawan sa bali ang mairanod, no di da kayo matlaang kin ni nanato yan. Ala sige, dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng!
Kumusta na kuanang? Agad kastoy lata, Don Butchog. Nasaya at lata. Nakaradkad lata. Sabong para kan ka kuanang. Nay, anya nga day taigam mo nga ilamlamang mo itilikudam. Sabong nga rod para kan ka. Ay, trumpet flower. Trumpet flower. Dinagas ko la di tadalan. Na, ananwag nga dayta. Ibalang mo dayta. Mangtad ka trumpet flower pie. Sana balya, tanapintas mo ta sabong daytoy. Di kan mangtad iti kasta. Apay, maidendeng ko aya dayta. Sige. Intun maminsan, ikang kanto iti sabong ti karabasa tapno maidengdeng mo. Apay ngamin nga da kaya, anya ti bagam. Katnay, kaadaywan asuli ti kabildatan ti ayan ti balaymaw. Umay ka nga rod sa rungkaran. Ahon kayam, di na ka di libre iti merienda. Umay kalagayam agpalibre iti merienda. Bangkrapom gayam ti istorkaw. Ala, agawid kan. Tamang ano al-alyaan nakday di asawam. Si kamat ko anak. Talo na tawan tinapalabas. Sipod pimusay day di asawa nga ay ayatak launay nga aging kaita. Aguray ka. Umay ka kadi makigayam kanya kun umay ka agaram. Agaramakan ka, kuanang. Ay, bastad kan. Manglok-loko ka lang. Kay bagbagamlay itay nga ayatam day di asawam nga aging kaita. No di ka manglok-loko. Agawid kan. Sayang lang ti oras ko kan ka. Ado pa tinaskan nga ramidat. Mangisuputak pa iti asukar. Tulungan ka, kuanang. Sana bali tawan mo't lang ti aramitak iti balay ko. Tulungan ka, tapno saan ka mabanog. Ngamsakbay na, pagmerindaan nakpay Nala, huwan malangan. Pagmeryendaan ka man langan, tapno awamot makunam. Marito yan, anyat gatangan. Ha? Na. Ay! Anyat katawa, marito yan. Agdamo gayam asawa mon maray. Ay! Kakaroba! Adan asawa ni Marikwadang! Kakaroba! Na. Adan asawa ni Marikwadang! Si ampang abak-bakitanan. Anya ti pukpukaw na. Agasawa tagano, kuanang. Alang aminan, kuanang. Agasawa tangaminan. Uray may salang akalding ti maparte. Taduduatan tumat lang agsango. Santan nga agimbita. Anya? Alahan, kuanang. Agasawa tan, tapno agkabalay tan. Nabanuga ka talaga. Nagkapuam aya. Kainan niya ti umay mo ibaga. Kasla importante laon ay tibagam ananatuyang. Adan asawa ni Marikwanang. Anya. Anya tibagbagamon nanatuyang. Adan asawa ni Marikwanang. Adan asawa na. Ha? Adda asawa na ija istor na. Pwede ibaga. Naglakit no emergency. Nabambanog ka. Ay, adda. Podno tembaga, Kapitan. Adan asawa ni Marikwanang. Amangan mo't no saan ng asawa. Amangan no friend na laing. Kinanya kumano adda. Awan ba't parikot iti dayta? Ay, sa wakas, adan asawa ni Marikwanang. Amunan taon ti sarsaritan. Alaki din. Ikan, di ka manaktak iti trabaho.
At dayta kuanang, nalpasta na nang isupot iti asukar. Ngam kukwak dayta may sa supot tatangdan ko anang isupsupot. Anya? Anya pa iti sumarunong nga aramiden ta kuanang. Ibagam laeng tatulungan ka tapno saan ka mabannog. Dayta mantika, kastamot din dayta asin. Sige kuanang, tulungan ka. Ngam kukwak tumet ti sagay sa asupot a mantika ken asin Sige, kukwam tulat ta. Nay, si kamot dayta masabat kaw, Don Butchog. Anya ngay dayta naka-eko bag nga igama. Tangdan ko anang isupot iti lako ni kuanang. Ha? Tangdan mo? Apay, napan ka nakitagay, di istor na. Idinto ta bak ng kamay. Katman nubak na nga? Aguray ka, Don Butchog. Apay, inayaban na kaaya ni Marikwanang ang makitagay. Saan? Nudikat napan ko inaram. Ha? Agar-aram ka kin ni Marikwanang? Katwan. Nagpatangdan ka? Hadda ka di kas na agaran. Agpatangdan, iti-ararmon na. At iti kapi-api na timplam, Kapitan. Ay agyaban na, kagawat ko na. Naimas ti kapi ba? Kastamot ti timplam, kabisado ko na. Una niya. Mari ko na. Pudno ay nga dan asawa. Ha? Sumutin padamag ni Marituyan. Saan, Kapitan? Agar-aram la kanyak ni Don Butchog. Nigayam Don Butchog nga imot, agar-aram kan ka. Kapitan. Apay kaya't mo dayjay. Kasla crush ko. Katno imot dayjay. Ang mga di nakatuikan iti sida no agasawa kaya. Ang mga isuntulat sida iti naimas. Ha? Pagkunamot akasta, Kapitan? Di mo na damag aya iti. Nagsakit tinakam na di dunya kutungkin ko na. Ngamen, imutan na kano iti. Isungarod a dunya kutung tawag na kin ko na. Gaputakim mutaw. Time imutan nila kay Butchog nga asawa na, nga imaw. Ha? Mas dawa ka. Taapay adun kan dunya ti awag da kadakwada. Sa bagay, dakil namin ti balay da. Sa akit aday di Amerika, tay kakaiso na abugbugtong nga anak na. Kapitan. Bak nang tangag pasok. Kasta uday mat akir mat ni Don Butchog. Ha? Ita, kaya't mo pala na dyan. Madakan ka. Nanakwanang, gumatak man iti asukar a 1/4. Nanakwanang! Umayay. Ha? Manaw ti katangam nga sukar. Abay, akastamot ang tibuk mo, nanakwanang. Kulor yellow matay. Yellow ka di dayta? When now, brown. When now, orange. Tila madmadlaw mumut. Sakit, nakaritos ka iti atid daw. Sakit medyo lumabaga na itabibig mau. Ay kauwan na. Ay, kastagayam ti adda asawa na. Awang pa asawa, tasanak pa anay kasar. Kanong artikal na isam? Intonto alaki din. Ibagamon no niya tay gatgatangam. 1/4 nga sukar lang, nana. Okay, mabit lang nga raw, taytad ko. Nay, Marikwanang, papanam, nakabistida ka mag-iti sabong-sabungan. When inak nga ron manan makiday. Kini Don Butchog. Wan, ag-date kami manan ijay ilay. Ha? Ay na Marikwanang, sa wakas, adan asawam. Ahay! Sumardan ka mamad. Anya nga asawa nga ibagbagam. Tilay warwaras mo kadagiti ka roba. Oray,
taditan tumot lang ti pagtungtalan na. Kay kano ngay ti kalay sayaw, tao may kamimot makipangan na. Mano abaka ti partsinyaw. May salakan wa kalding. Tadudwa kamin tulaeng agsango. Anya! Ay na, nabsuga unay Kasano nga minasaan ka mabsugunay. Kat binukuda mo ti buo alitson a manok. Dinakpay inikkan. Ang paborito nga mintelitso na manok. Jayla na nga kagudwa order ti sindak. Sana balik, tanay mas lata uray na tang. Mala, agbayad ka nga ruden, taintanton. Ha? Siyak tagbayan? Sana balik tado ti kwartam. Anya? Taintantuman kidag buya ti sini. Agdeng taman ni jay pagsinyan. Ay, kwa. Alam, kwanang. Bayada mo tikin nanta. Ay, sige man laangan. Siya kong tagbayan. Agururok ni Don Butchong. Salba. Imay kami lagayam diti pagsinyan. Tapno may maturaw. Ay, sakit siyak manin tinagbayad iti ticket may. Idinto ta siyak lang arudon tinagbayad iti kinan may di restaurant. Ay, kung gaya, ti popcorn na ginatang ko. Igum na. Ay, inayadat nga alain ta siya kung timangan. Nadilak pa'y kaya't nga ikan itay mo. Inaayad lang. Inayad. Ay, aday ta. Maala kong ti popcorn. Ay na. Rinabsot na. Pinatputan nan iti husto ti popcorn. Ako namlan iso tinanggatang. Sapay nagdakkel asobot. Hadto yan ti kapem, kapitan. Igo pa mon kabayatan na napudo. Mayat ti timpla na. Kung kunamla dahi ta, libre. Awan ngamin ni Maribanang apara timpla iti kapem. Ewan nga ron. Ay pumanasyar mo't na dya tao. Inawes tayo gayib na atagabagya ta mapandakan o ag-swimming. Ay katmayat bayam tagpasyarlat ta. Makapaikat day ta iti stress. Ewan na nga mawan agluto iti kanag. Manomat la tagluto ngay kapitan. Ay, ewan gaya. Damag ko anagdit kayo ka ni Don Butchong nga imaw. Kumusta nga? Naragsak ka? Anak edit ka na? Wen kapitan. Nasayat isa din mo nga tinapnapanan niya. Nag-restaurant kami, kan nagbuya kami iti sine. Ay, kita dumot nga ron ti impakpakan na kin ka. Siya, tinangpakpakan kan ko na, kapitan. Anya? Sikat tinagastos? Wang, kapitan. Makitan. Di nagtumutpat dyan. Kuripot na dyan, Don Butcho. Makaamukan iti biyag ma. Sikat ti agdesisyon. Kano pakaragsakap. Sikalat ti makamu. Palang, agkalay satan into no may alawas. Ha? Agkalay satan? Wen, kwanang. Ay na, nagsayatan nga ay, agsuotak ka di iti trahe di Buda. Wala. Di uray man mang rin tatapay iti banda. Ha? Talaga? Di uray man magnata iti red carpet. Ayos lata. Ay na, nagmayatan. Makamukan numanuti kayat mo maparti ababoy kan baka. Ha? Talaga? Wen, kwanang. Uray man kat nuing grande ti maangay akalay sata. Ay na, talaga? Wen, kwanang. Uray ta si kantumot lang ti makaamoy ti amin agastos. Iso nga ayos lang nga uray ing grande ti kalay sata. Anya? Uray, tadakal mo ti magangganan sa miti istur mo. Iswasikan ti agastos iti kalay sata. Ay, Agnos,
doyak iti dayta nga imbagam. Oh, Ala, rumwarkan dito'y balay ko. Sakbay amagam matak, jay badang ko. oh, Rumwarkan! Anya tinapasamak, marikwanang. Lumabasak itay dita paraangam. Nangag ko ti pukaw mau. Iso ang nagdardarasak nga imay. Akaslad na kapam. Ay, agkapsota, kamare. Ti sinalbag na ijay abutsyog. Ha? Nay apay? Ay saus! Rinamos na kamaray! Ay! Ha? Kaya't mo asawan maray! Naalanan ti dayaw mau! Ay saus! Ang mga nuagsiko ka! Ay nasken atakdiran na ti dayaw mau! Ay, anyamatan ti kastoy. Nagmalasak matan. Ha? Apay? Di na kaya't atakdiran na ti dayaw mau! Sumardang kamamat, mare. Ha? Kay, anya nga rin ti sangitam ngay, kan apay nga kakapsot ka. Kasanumat nga, men. Agusto akmat ka ni Don Butchog, mare. Gamay na! Sakla aminan, tagas-gastos. Iti pa nag-date, may, kan aminan. Sa hindi ko na nangagkasar kami. Kasta unay aragsak kao. Kat kunana pa'y nga oray ing grande kano ti kalay sa amay. Kal, Uray mano kano ababoy kan baka ti mapartay. Uray magnakami kano pa iti red carpet. kal, nagsaya atin ngay. Kunana pa'y nga oray mangrenta kami kano iti banda. Agsuotak kano iti napinta sa trahe di Buda. Kal, Gamsak ka no, di baka mo iti amin na gastos. what? Uray tadakkel ka no, di magangganan siya kiti store ka, maray. Na, apay, umanay, ti magangganan siyam apang ingrandi akalay saya. Di bulili ko nga dun, butsyog. Ay na! Di salpag ijataw. Aglus doyak, gapoy ti pungtot ko kang kwana. Ay, sus, kunaklakit din no makiasawa kan marat. Ngamsan mat gayam. Ay, sayang marat. Talaga sayang. Bayamaw, marikwanang. Kwartaan na kaladay dyan, Don Butchog. Wun maray, hustaw ni badungkaw. Kahit ay ayata masamat ni Don Butchog na nakwanang. Di anusam at ikinaimot na. Numaanusap, abukudan na ti sidaan, kat di nakaikan. Ay di sige, agasawa kayo Kaya kaya't mo asikalat agas-gastos iti kasaryo, di sige. Ay, saan, kapitan? Saan akon nga agtatakon? Agasam, awang pa'y gastos na no kasta nga agdate kami. Siyakla aminan. Kat di nakpay ikan, agraman ti popcorn akang kanan mi ko maadwa. Iji pagsinyan, bukbukodan na, imbis asyak tinanggatang. Nagbubblegum ka kuman, amaray. Tapno kasladakan ka na. Unay ni Don Butchog. Ulti mo papkaon, imot na kan ka. Di pa ikat mangmangan, idinto tasika katagtiltil mo laang. Huwag nga rod Sige, maray. Ibagam, nubugbugan may. Taaramidan mi adagas. Ay, saan ba daw? Agtan na kami. Isaksakit ko lang ni Marikwana ang tuyang. Bayamon ni Butchog. Marikwanang. Ito talaga agasat mo ti makiasawa. Dumteng tulat taday ta. Dumteng to tilakay aparakan ka. Lalaki ko namot, kapitan. Saan alakay? Tanagalas adenggang. Kat isumit. Saan nga saksakit tinakama, Marikwanang. Kano umay pa dito ni Don Butchog, papanawa mo. Di mo paspastrikin. Nagalas ti ugali na. Iso di ka paalilaw kan kwa na. Uwan, kapitan, ngamay na. Nakalidlidayak, gaputan na loko ak. Manon ti gastos ko. Di mo panunutan data.
Among taon, inton maminsan. Ay, nahanakwanang. Adda nga agpayso na karik na am iti ayat. Ngam sobra mat ti kinaimot na. Ala, kasta ni ayat numaminsan nanakwanang. Narabak launay. Ala, sigay! Dinan tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangat. Kapitan Enteng. Agpasada ka ita, Kwarog. Wan kagawad ko anang, napay ka day. Pakikitam tumang nga rod ni Philly aka anakak. Numabalain, itulod mo dito'y balay, tadyak masangaw timang sukon kan kuana. Jakamot amo ti rupa na kagawad. Ay, winan niya. Ang mabait lang nga rod tayo pakitak tiladawan na. Dahito, kita man na imbag. Ha? Kana kam day ta kagawad? Kuwamay. Why? Sana madlaw kagawad. Kastaya. Dahito iti may bagay kan ka. Nekwan na ikaw. Abay nga, linapigos nakmatan kagawad. Nagadayo magayam dito'y ayan nyo, antay. Saan mo't Philly? Di ka la siguro na irwam. Anya nga minti iparamid mo kanyak ay antay. Sika kumapay lati mga sikaso kadagiti lakok nga street foods. Awan nga minti mga sikaso tanagawin ni Mariba ng ije ilukos. Jakmet masangaw tado ti pakakumikumak. Manungay ti tangdang ko, antay. Depindi no ado ti mailakom, dakdakkel mo ti tangdan mo. Nay, adda magayam balasan dito'y tersina, marikwanan. Ay, ni Philly, mare, kaanak ka. Yung nagmumandag ito yung karton, Philly. Sikapay lati mga display, tagsarita kami kan ni Kumarek. Unan ti ko na. Sika nga ay marituyang, naggapwam. Dita simbaan, maray. Nalipatam samutin a Domingo ita. Naimbagman, tadalagip mo tinapan na kimisa. Ay, kituan amaray. Ako pa. Asino nga, iti kinasaritam itay antikwanang. Ni marituyang. Okay. Aday bagakkan ka ngam di mo ibagbaga iti sa balay. Anya nga iti antay. Kasla adda kasinsinnarak ni marituyang iti simbaan. Anya? Padasam to ka diti makimisa inton Domingo. Amangan mo't no chismis lang dayta antikwanang. Pudno. Nga main, kanayon ang makimisa. Uray Sabado, mapanlatay di simbaan. Gaputa ka na yun ang makimisa? Adan kasinsinnarak na iti simbaan? Adda account ba daw? Nasaya at may. Mala, aginanakan, tamangantan, untun madamdama. Ay sos. Sapay nangan kamin iti simbaan, sakbay anagawid. Ay, kit mangan kamanin Anya nga iti sidaan ka. Adobo amanaw, tuya. Wow! Nagimasay? Ay, kituin iso amangan ka manay. Ayun gayam, kanungay nga umay ka makimisa. Yak pa'y sigurado, tuya. Ang sanpay nga ita. Nasaysaya at matlaang no makimisa ka. Adu di maadran mo. Si Kalatan, ado mo'y ti pakakumikuma. Okay! Badaw, rumuarak manan inton malam. Sa dinaw ti papanan. Agdalos ka maijay simbaan. Sige, saan ka alapdan?
Ang magawid ka mo't ladagos Uwang kaday. Ungay, agluto ka pa iti napawi, sakbaya pumanaw ka. Tapno si dain tulangay, ti ilutaw, ito nagapuwa kaya bangkag. Ay katagluto aklatan iti sidaan. Taday tanto lamangan ti aramido mon inton sumangpet ka. Amok ngamin kay, adaw ti aramidom ije bangkag ta. Agyaman na, tuya. Awan anyaman na, baday. Anyat gatangam ka ba dong? May sa sardinas man, maray. Anya pay. Day talaeng. Mapan ka kadimanan iti bangkagyaw. Ay, kituin na, maray. Ni Marituyang ngay, sana sumurot. Saan, maray? Agdalos da ka no, iyisimbaan, nasabado ita. Kanayon mo't tinamapmapan ni Marituyang iti simbaan. Uwin ta kayat nakano ti agdayaw, kin nagserbe, iti apo na marswa. Day talaan nga ta. Wano, adapay sa bala agagara na. Ha? Anya ti kayat mo asaway, maray. Awan, ka ba daw? At tuyan ti sardinas agat gatangan. Si kamot ti masabat ko man. Sa dino ti papanam. Inak tumulong nga agdalos ije simbaan, kapitan. Very good. Nagsayatan no kasta ti aramida. Saan kat amapan makimarmarites. Wen kapitan. Ay wen gayam, awan ka di pa'y ni Maribanang. Next week pa'y nga gawin. Maikawa ak nga main. Awanan ti kadwak amagmag na no kasta amapanak ije simbaan. Ni ngay marikwanan. Ado kano ti pakakumikuman na, kapitan? Di na masangot ti tumulong nga agdalaws ije simbaan. Kat ano sa pa yan? Sa nabalay ka no agawin ni Banang, danton kadwam. Kita ang Phil. Panagmimerienda manan. Sigurado ani Marituyang manantimang tad iti merienda day siya lalaki. Kasla close da mga minantay. Agkakatawa da pa eh. Day tangarod kat. Panagkunak. Adda something da. Anya kumangay ti something da. Anya kumapay ngay. Relasyon Anya! Aday ta. Nangalan ni Marituyang iti tinapay kan Diyos. Ay, sigurado nga ikan na day siya lalaki. Kita. Unyag paisaw, antikwanang. Kulak mga minkan ka. Adda something da. May kamay, dito'y balay, kwarag. Anya ti masapol, ma. Umay ko lang, isubli to'y martilyo a binulod ka o tataba daw. Agyaman na ka. Kaslawan ni Nana Tuyang. Saan ka di pa yan nagaway? Adapay lang ije simbaan. Agawid tumod lang na dyan, itong madamdama. Ay, wine. Domingo gayam ita. Kaya tumunog ka pa ya, nagkapita. Ay, sana. Agdardarasa kami. Tado pa tinaskan nga ramida. Inton maminsan tulangay. Umatangak man ititinapay, kagawad ko anang. Agpili ka lat taditan. Ang adaman sa lusudag kan kakwaraw. Ha? Ani ra ita? Kasla nakita ka naggapo kay tayan da Marituyang itay. Ay, inak insubli ti martilyo a binulod ka, oh. Nagawid ka din ni Marituyang? Adda ka no pa'y di simbaan ko na ni tataba daw. Anya, kano itay pa analpas ti misa? Adda siguro na patag nga inaramid da Di bagam kiday. Adda kasinsin narak na ijay. Oy, di kag sasawi ti kasta kagawad. Ang mga nusikanto ti madaksan. Basta siya, ibagbagak laeng, no anya ti madmadlaw ko. Ay, dahito yan na tinapay ti katanga kagawad. Mabit laeng, tay supot ko. Kumatangak man iti asukar, maray. Anya pa, kabadong. Day talaeng. Ato, iti bayad ka. Mabit laeng, tay supot ko. Day. Napakas na ti panangkitam kanyak, maray. Kasla dati kayat mo asawin na. Ay, kwa. Aday baga. Ngam sikreto talaeng Anya na ita, maray. Panagkunak. Adda kasinsin narak ni Marituyang iji simbaan.
Anya. Wan, dahi tatipod now. Nag-sweet dan tupay di dahi siya alalaki. Ay, sana po no dahi nga ibagbagang maray. Saan ang maaramin ni tuyang ko ti kasta? Ay, pudno nga ron ti bagbagak. Uray damagam iti kanak ha. Nay, ato yun ti kapim atinimplak ba daw? Mala, idisumlaan dita. Na, adda ka di parikaw. Itay ko pa'y amadmadlaw analiday ka. Ay, awan. Okay aklaing. Umunakan ng kape. Sumarunuak taon. Ay, jak maawatan no apay akasta ka ba daw? Awan mo't amok anagapaan ta. Okay aklaing, kunakmay. Apayaya, dagulit ka. Adda ka di naaramid ka o adi mo nagustuhan? Awan. No adda parikaw, ibagam kanyak ba daw? Sa anak ana irwam akasta ka? Badam, mabalin amapanak tumulong manan ngagdalos ije simbaan. Saan ang mabalay? Adda ka di ipaaramid mo kanya? Awan, jaklaan kayat arumwar ka. Nay, apay ngay? No imbaga ka saan? Saan? Saan ang mabalay? Di mo man ipapilit kayat mo. Ay na ba daong awan mo't dakas nga aramidag? Apay aklat ang nagbaliw ka. Saan ka mo't asigod akasta? Ay basta. Dito'y kalaang balay. Agawid at laing, kit awan ka dito'y amasang pitak. Makita! Badaw, nakaidasara kon iti pangrabyanta. Umay katamangantan. Sana ka mabisay. Si kalatan ti mga. Anya, kalakit din aya. Diyak maawatan no niya ti mapaspasamakan ka. Anya, kalakit di mo tin Mapana kita yan ni parenteng, tuya. Na, anya ngay ti aramidong ijay. Awan, mapankulayang sa rungkaran ni parenteng. Ay katmangan ka pa'y nga umuna, sakbarong mor ka. Saan nga ruday? Ura ibusam amin asiday. Badong, ibagam kumano anya tinagbasula. Saan kumamot akasta? Awan nga raw. Ala, ditakan, mapana kita yan ni parenteng. At tugaw ka, pare. Ay, nagyaman na pare. Anyat gagarap. Ay, dakal ti parikot ko, pare. Anyat parikot, ma'am. At ka no kasinsinnarak ni tuyang ko yung simbahan, pare. Nakadamagamat iti na ito. Ay, isumit timbaga ni Marikwan ang kanya. Iso adya kon amo, no niya taramidag, pare. Ang mga nusan mo't apod no, ti indanon dakan ka, pare. Kasanungay no puno, pare. Amo mo't itatao ita apanawanin. Amin ang makita da, kat ikanda, iti ka ipapana. Aw, apay nga itakalaang badaw. Tengar trabi ay. Nagsarsarita kami ipay nga may, kani parinteng tuya. Nangan kan. Way, nakipanganak kani parinteng. Pasensya ka na. Pasensya. Para itian niya. Pasensya ka, pinagpanunutan ka iti dakes. Naibaga nga aming kanyak ni kagawad kwa na, nga adda ka no kasinsinnarak mo, ijay simbaan. Anya? Ay una yan. Ay sus, saan ka kadingag silsilos ba dong? Tasikalaang ti ay ayat. Pudnaw? Katwan mo. Iso ano anyaman ti bagbagadakan ka. Di mo latan ikaskasaw. Way, tuya. Agyaman na ka. Saan gaya mapudno ti imbagan ni kagawad kwa na? Anyat gatanga, marituyan. Sa anak agumatang maray. Anya nga rod ngay. Kayat ka lang nga ikan itiliksyon. Kanay ko. Ay, apay nga kabil ka ngay. Anya, kurang ka di pa'y dayta pag nakmam, marikwanang. Huston, maray. Ika siya na kumamit, Tila kumpormi ngayon ka idandanon kinibadong kaw. Na imbag kumamit nupod na ungam saan mag. Tapno'y bagakken kanya. Awan relasyon mi iti lalakay ngay bagbagham. Amo ka, umapal ka manayin. Gaputaado ti gagayam ko ijay simbaan.
Anya kumangay ti apalakan ka. Amo kon, day tangay style mo, marikwanang. Maminsan pa'y adadaulan na ka, saan laday tati maraman ang kanya? Ay na, kagawad ko nang. Saan nga amin ang makikitam katrumbang nga ikam iti kay papanan? Anya nga ita, kagura na kanti kumare. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basil. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Kapitan Enteng. Nay, Maray, adamanin parcel mo Saan ko ako kwaday tamare? Para kan ni Marituyang. Inal daw ti sumangpet a parcel na Un nga rod Sapay dito'y nga rod tersinak ti pangikir-ofan da. Kat sikat agbayad. Kanya nga'y. Imbang nubayadan na ka? Ay inas kan labayadan na Hindi. Anya nga taday ta in-order na. Jack manam mo. Agkulog-kulog mo'y. Nalagaan, wano nadagsan. Medyo nadagsan. Ay, ang mga nukaldiraw. Mahilig ni Marituyang agkolektar iti kaldero kay. Ay, agungat tumanan ni Badungnan. Ay, pagbayad naman ng sweldo nila kay Nan. Papanam na natuyang. Mapan kuman alaan di parcel ko di tatersina ni Marikwanang. Ala, katno pag-iistoryaan da ka dita. Anya, siya? Apay kumapag-istoryaan da ngay. Naimot ka kanaw. Naimot kaya mo. Saan naimot ti imbagada, Chip? Anya ngay nga raw. Pangit bakit kunada? Ha? Naimaut kunada. Pangit kunada? Aguray kayo man. Anya talaga ti bagbagada may papan kanya. Lawlawagin nyo man. Naimot ka kanong araw. Pangit ka kano. Asinaw tinagkunaan na imuta. Nangag kong istoryaan dagiti babae amap mapandita tersina ni kagawad kwanang. Ni Kapitana Banang, ken kagawad kwanang ti mangis istorya apangit ka kanaw na natuyang. Kasta? Imarmaritis da kaun, oray dagiti kukumaray. Payman? Ay sos, lang ka diyong. Aglalaban dan ka po iti imbagam. Pudnuman. Nasaya at magtimay kan. Taumay mo alaan ti parcel mo, Marituyang. Imbag ka pa'y Marituyang. Kanayon nga adda sumangsang pet a parcel mo. Makaung-ungot! Nay, apa yun, Mare? Isumot lagayam adumakdakkel dagita abot ti agong mo, Marituyang. Iyawat yaw, dahi ta parcel kaw, Marikwanang, taagawid ako. Aday ta, medyo nadagsan. Mawit mo. Pag-chis-chismisan dak gaya ma. Nagkuna, Marituyang. Adda ayamot is-istoryaan may papankan ka. No adaman, Mare. Fake news day ta. Saan ka mamate? Di ta kayaw! Mare! Bayadan pa'y mot day ta! Mare! Nabanuga ka nagkarpintera. Nakaluto ka, tuyan. Dandanain. Aginan ka pailaang dita. Nay, anya maninday to'y nakaparabaw dito'y lamisaan.
Parcel mo man inday tayo? Wan, di mo sagsagidan. Jak pa'y nalukatan dayta. Ayun na yan. Nagadaw, ti simbang pa ta parcel mo. Isulat ti pangigas-gastusa mo ni ti sweldaw. Kat nagrigat nagtrabaho. Maudi daytan nga order ko. Di mo mga rudos. Usaran na giti orderan. Sapay nagngingina. Usarak ita dayta. Kasapulak unay dayta. Jay in-order mo apagkod-kod iti bukaw. Asag lilimaribaw. Adalaan mo di taigay. Usaram ngamin Pagkod-kod lang iti bukaw. 5,000. Sa mga rog nga automatic. Ay na mausar ko dayta nga in-order ko ba doon? Ama, nanya dayta. Anya day taya? Anti-marites dayta. Anya? Itutok ko lang dayta kadagiti nalay ngag marites. Maikatan ti kinamarites da. Unay kat narurot ko kadagiti ang marites dito barangay. Unay siya kapitan marites da. Saan mo amay kat dayta nga ugali dagiti tattao inteng. Amin asuli dito'y barangay tayo at dalata dagiti marites. Agasem nga, tayo marites dakit din asyak ti katarakyan a kapitan. Di mo pa'y kayat. Punumot kit di Ay, no kakastaan na sasaya at abanag ti imarmaritis da. Ay, kat mayat Kunak nga rin. Anasaya at abanag ti imaritis da. Saan adagiti makapirdi iti may sa ataap? Dayta nga rud kay. So sika, di ka mapan makimarmaritis dita. Ado, ti trabaho dito'y balay anaskin nga asikaswaan. Ay, jak aramiden dayta inteng. Kun may sa, asino ngay mat ti imaritis ko dito'y barangay tayo. Chip, kita minanatuyang anya day ta ipatpaturong mo kada kaming nanatuyang. Nakabutbutan. Kasladakkel mo tapaltog. Ipadpadas ko lang daytoy in-order ka. Ijay online. Ay, saan mo nga itutok kada kami, ana, ang mga nupumtok day ta? Ay, saan makapatay daytoy? Ay, nanatuyang. Ni Jun lang ti pangitutukam. Tanalay ngagparnwa iti istorya daytoy ataaw. Ha? Isak man ang tinakita mo, Chip. Nanatuyang. Ni Chip Kwarog ti pangitutukam. Para kadagiti nalaing agmaritis daytoy. Makitam. Ni John tinalay ngagmarites. Uray sana pudnaw, imarmaritis na. Ni Chip Kwarog ati pangusaram iti dayta nanatuyang. Mabit lang. Tistingak man no talaga pang anti-marites daytoy. Tumaraytan dyan! Hay! Apayatim maray kayaw! Agsubli kayaw! Nakaadayudan. Pangitistingak ngay daytaw. Jak ammo kapitan, no ape agumurgura ni Marituyang kada kami kan ni Maribanang. Ada siguro na aramid yung abasul Anya kumangay ti basul may. Binayadak to pa di parcel na idiimbay na inala adi na binayadan. Ay, medyo arsagid itan ni Marituyang tapumakbakit nga minay. Iso ano mabalain? Saan kayo ngagsasao iti maikontrakan ko na? Awang mo't malagip mi ngay magbagami kontrakan ko na? Mamuyo mo't tindag iti Maritis ita panawin. Ures sa dinukit agwaras dagiti imaritis da. Adan tusurukin kurang na pa yan ti imaritis da. Kasta siguro tinapasama ka. Asino nga tanga itinang idandanon kan kuha na iti kamaling nga impormasyon. Antay! Nay, apay kwarog, agal-al kamay. Apay, kinamat na katibakay. Numay dito yung ninanatuyang. Ibagam nga awanak dito yung balayo Kabuteng mo ni Marituyang? Aday gam na da kalapaltawg. Intutok na kada kami. Iso nga intarayan may. Apay ngay? Ibagbaga namat nga antay maritis ka no dahi jay. Nakamamak. Intutok na ken ka? Ay, nuadabala na. Ay, kasanon ngay? Day tangarod antay. Armas samot dahi jay. Anwan na nga taday jay ngay? Armas na Pumatayan ni nanatuyang.
kagawad. No makita yun ni Nana Tuyang, tumaray kayo at agos. Tapay. At armas na. Anya nga armas. Basta armas. Makapatay day jay nga armas. Kasla paltog. Ay, sus. Siguro, at dabala day jay. Ay na, no armas akit nas kinamaman ni Kapitan Dayta. Ipapulis tayo ukid din Kasanon nga no umay dito tersenak. Di abugam. Delikadaw. Nakabutbuting day jay tao. Nay, nakaul-uli magkaita, tuya. Pampanunutek nga raw. No pangipadasak daytoy in-order ko iday online nga anti-marites. Mamati ka mo't iti dayta. Sapay nagngina. Sayang lang dayta, pinagbayad mo dita. Padasaksakan ka. Ay, di mo aramay din dayta, tuya. Sa anak ang mahilig ng marites. Padasik lang mag. Nini. Ay, di mo ipaturong kanyak dayta. Mabiit lang mag. Ay, una yan, makasisirap tilawag na. Sus, di ka aglisi. Tatamaan na kaday tilawag na. Kaslamay ang laklako iti puto. San samot nga epektibo? Ayawan, depictive day tatuyan. Sayang ti kwarta. Ay, maminsan man pa'y Pot. Kunana, mate. Badang? Ay, sige man pa'y tuya. Ipatarong mo man pa'y kanya. Ay, mayat mo tirik na. Ay, saus. Apay nga ay. Takas tamot tante pa ng saum. Ay, nagpangi ka, bakit? Agsakisay ka, mamat. Umay katagmikap ka. Ay, badang nga. Ay, nagbaling ka mo na bakla. Tanda ka na, kakaroba! Tanda ka na! Nangag mo day dya po kwaraw. Ni Nana Tuyang day jay. Agpapaarayat mag. Abay nga ta. Ingkay arayatan na. Awan mo't asok nga gapo di tabalayda. Awan ti uram. Ingkakit din. Kitaan, anyat mapaspasamak. ay, nagwapo ka mo din. Abay na. Nana Tuyang, anya ti mapaspasan makinila taba daw. Ay, so nga ron nga papaarayat hakwaraw. Nagpaldamot tayo. Ay, arayatan na kami kwaraw ka. Anya ngay nga ron ti maramida. Impaturong ko lang kan kwa na dahito in-order ko ijay online. Kastamot tan tinagbalinan na. Ay. Saan mo patpaturong kanyak day tanan na Tuyang? Ang mga numapindot mau. Kat may pada kinitataba daw. Nagawit akman lang ay. Ay, kunak no arayatan na kamay kwaraw. Ay, inak ibaga kinyanggal kaw. Ison ti mga rayat kada kayaw. Kasano nga arayatan kayang? Isublim ni badung ko iti sigod a kinatao na, Kapitan. Sikamat, anong ngamin? Impaturong ko laang mat da ito ginatang ko nga antay marites kin kwa na. Kastoy na Ay, di mo ipaturong ka dyan ka. Kaya't mo ayang agbalinak mo't abakla at chismusa. Di lang ngamin ing kagat-gatangan. Para laang kumakadagiti ko kumarik at chismusa da ito. Naatairaman mo pa'y ni Banang. Kay dadadaulan da gayam. Nagadotin na sagap ko at chismis di takaroba. Hi! Asino da ito abogay? Ay, siya ti kapitan dito'y. Kabuting nakta dumanuga. Ha? In fairness, pogi a kapitan. Ay, Kapitan. Ay, sana mabalay ngag nanayo na kasta ni badung kaw. Basul mo. Anya ngay tiaramida, Kapitan. O niya, rogi ako, tag-istorya ka nagiti imaritis na kanya. Pagkasin mo ipaturong kwa na day taginatang mo. Tabarang agsulit ti sigod akatatao na. Ayun anya. Anya ti mapaspasa kanya kaun.
Atan, Kapitan. Nagsublin iti sigod ni Batong ka. Sanan abakla. Apay tuyang. Anya tinapasamak. Anya tiraramidin ni Parinteng. Kung may kami man nag-istamba dito, tersinam kagawad. Ay, balbalagan kayo, adwa. Saan kayo umayag maritis dito tersena? Kung may kami lang matag-istambay. Da kayon sa kanukat, tagiwarwaras ka dagiti is istorya. Di Chip Kwarug Daitaman ti ko nakin ka, John. Siyak man ti pabasulang. Talaga mo ta sika? Sika, Tila yung bagbagam kininana tuyang. Iso agim mura kada antik banang kini kagawad kwanang. Da kayo gayam takin basol, no api agim mura ni Marituyang kada kamay. No daduma, nagmayat gayam ti agistorya iti sana pudnaw. Makita yo day tangaramid yaw. Limal lalakyan kayo, ngam naglaing kayong agiwaras iti kamali adamag. Pinadas mi lang mo't kagawad. Na minsan lang mo't dahijay. Tuya, ayan na nga, jay antay maritis maw. Ay, awanon. Nang ipanam ngay, mayat day jay kay. Ay, saan? Kadagiti amin nga inorder ka. Dayjay ti saan anasaya at anagatang kaw. Ha? Sayang laang jay imbayad kaw. Na imbagkit di tanagsubling tabusis mo. Saan kan abakla? Kahit imbal lang maw. Wan, saan mo nabirukan? Ay, jak pa'y gayam na bayadan dayjay kin ni Marikwanang. Yung kabayadan na kababayin Mike. Sigay, tainak nga rod bayadan na. Apay Kwarog, kaano kayo pa nagbalin at chismusok? Ha? Uncle. Nang ganyo man analaing dagiti manggagyaw. Kandi yung man kisayan, kanayunan. Uncle. Nakita yan. Nagginuran datim kan kagawad kwa na. Kaya ni nanam atuyag. Gapo iti indandanon nyo akambali kay pormasya. Nay, Marikwanag, anya day taluk-lukatam? Daytoy man parcel ko, Mare. Ay, nag-order ka? Wen. Anya ngay day ta in-order mo? Nay, nagadumat ti bangkot na. No, antay Marites. Adamat antay baa, Mare. At nagaya man ti kasta. Kukumaray! Ay, mga noawit mo dyan antay maritis mo, Marituyan. Ay, di mo usarin ka na kami dayta, Saan, Maray? Imayak, tabayadak jay utang ko kin ni Marikwanang aparsel. Aywan, bayada mo, Mare. Kunak no nalipata maun. Ken, Marituyan, di mo kumaibaga aperperjenda ka. Tasaan mimot nga aramid dayta. Ay, Unmet nga men, Marituyang. No anyaman ti saan mi akayat nga ugalem. Ibagami ti sangwanam. Saan mi nga istoryaan iti sabali a tao. kasta aya Marikwanang. Ay katuen saan me nga ugali ti agimar marites itinuan niya laditan. Taamu me, amadi ti kasta. Agbayad ka nga ruden Mare. Wan, Maray! Ay, nanatoyang. Narigat ngamin no amin amangag mo kat patyam. Aday tamatan ti pagsaksakitan tinakam mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basir. Sound effects Jun Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan
Inteng! Maibos magayaman ti arak ay di naman ta kwarap. Ay, gumatang tamanan na tataba daw. Ay, wala niya. Amang din kapay man, iti dua abuti ti arak, hagawad kwa na. Pakidrawing mo pala ang dita, na puskol, anot bookmap. Asino ti istak? Ni Kwarog, wano si ka? Siyaklatan, maray. Sana balay, bayanak tumutlaang. Mabitlaan nga raw, talak, tigat-gatangan yaw. Naiunan ba iti pulutan, tata? Naibusan ti pulutan, ta. Anya pulutan ti kayat ba? Urayan niya lata ditan. Marikwanang! Adapay na yun na. Nayunang pa gayam iti pulutan, dahi ta ara. Ilistan mo lang, mare. Anyat gatanga, marituyang. Ay skindi man no adda, maray. Day, an-anwam ti skin day, kat nakasapsapa. Para kini batong ko nahangover nga main. Ay gayam, dito'y tirsinam ka day, tinagiinuman day dirabe, mara. Duwada ka ni Kwarog. Ay, dinanayunan man na inti utang may. Pulutan kan arak tinainayon. Mano abuti nga iti arak tinutang na. Ay, upat abuti ti inutang dan ibagaklatan nga inam. Inam, marituyang. Inam? Nagadon ngay. No di ka mamatay, dahil titilistaan. Kitaan. Naimbag-abigat mo, kagawad. Kastamat kan ka, Kusep. Anyat gatangam. Umay ko bayadan ti utang ko, kagawad. Bayadam amin. Una, tapno mabalin man ti umutang. Mabitla nga ron takwintaag. Daytaw. Equals 905 amin ngam nayunak pa iti 300. Di nanto manlaw. Manungay ti utang ko, kagawad. Kwa 1,205 amin, Kusep. Talosag pa 500 day ta. Mabitlaan tasuklian ka. Kunakon ka. Di na kwintaan nun. Instant 300 pesos kunaman. Agpampanunot ka kaday, abadaw. Agasem man ta innem abuti ti arak ti inutang mo. Plus pulutan niyo pa. Inam kunam, tuyan. Kituan, day tamat ti kuna ni Marikwanan. Anya, kaslasaan mo nga inam ti malagip ka. Kasano ko maamalagip mo, kat nabarbar te ka nagaway. Ang mga nuninayunan ni Marikwanang. Ni Marikwanang pa iti pabasulam. Ay nabadongoy, masuruna man kan. Ay, sure, tuya. Sure. Anya tigagaram, kapitan. May kamot dito'y balay. Kasaritak ni pari ba daw? Ada ipaaramid ko kan kwanan no kayak na, Hindi paramid mo kanya, paray. Ipadalos ko kumakin ka. Di kanal iti batog ti balay may. Hindi kang danag-tatangdanan ka. Manungay, titangdan mo, pare. 500 per day. Diyak ngamin masikaso. Bisi mayat ka. Ay, kituwin na, pare. Kaya't kumati tumulong, kapitan. Tapno mabibiit amalpas. Una. Tulungam ni pare ba daw? Tapno malpas adagaos. Agyaman kami, pare. Na kayo pala ti makaamo iti meriendaan nyo kanan nyaw. Saan kayo ngamin maasikaso? Hindi na kayo maasikaso ni Banang. Baglaing ang tanasabat ka dito'y kalsada pa rin. Saan ang masapul ang mapanak iji balayaw? Ada ka dito ibagang, pare? Awahan. Itod ko lang titangdan yaw. Ito, Agyaman na ka, pare. Sobra day ta, Ang mura di mo itod ti barya, wano suklay. Igatang yulatan iti sida inyo kan ni Maritoyang. Ay, agyaman ak manay, pare.
Nakintag gaya man ni Kapitan Titangdan ta nagdalos iti kanal, badaw. Wait, inted na tuya. Ato, 1,500 pesos es. Na, katno ti kuna na kanyak 2,000 ti inted na kanka. Aya, apay ngay, 1,500 lang, tinabilang ka. Ay di nakluklukon si kabadaw, tapagbayad ta day ta iti utang ta. Ay, aguray, ulitan kabilangan tuya. Ang mga no nagkamaliak lahat. 500, 1,300, 1,500, 2,000. Wad gayam, 2,000, tindad na. Mutoy amin day ta. Bayadak matlaang ti groceries nga utang ta, ken ti arak nga utang mo. Tapno agpautang tumanal ni Marikwana. Anya. Mano amin ti utang miken ka, Marikwanang. Bayadam amin aya, Maray. Wun maray, sigay, kwenta umaw numanaw. Nakababain mo't numabayag ti utang miken ka. Mabit lang nga ron ata kwintaak. 346 plus 87 plus 13 plus 1,372 amin. Nayunak iti 300. Sana balay, tadi na madlaw. Oh, mano amin nga ay maray. 1,672 amin, Maray. Inayon mo kadidita ti arak nga inutang ni Badaw. Wen. Adto'y nga rod maray. Urayam ti suklim Thank you, Marikwanang. Fully paid kami na. Agpautang kanto manay. Ay katuan Maray. Umay kayo lang dito tersenak. Pautangan kayo, ta good payer kayo. Anyat gatangam, kwarog. May kubayadan ti utang ka o kagawad. Mabit lang nga ron, takwintaag. Sige lang. 45 plus 60 plus 89 plus 32 plus 17. 271 lang ti utang na. Kasanungay day ta. Ay, 50 pesos lang ang tinayon ko. Wanya, nakwintar yawn. Wine, nalpasan, kwarog. 321 pesos amin. 321? Ngay, ape akas ti reaction mo? 271 lang mati amok nga utang ko kada kayo kagawad. Isumat ti adda itilistahan ka. Dito yaw. Naglista gayam. Ape adi kay makasungbat. Mingmingan nyo lang mat deta papilan na kay listahan ti utang ko kada kayaw. Ay, kwa. Ay, mabitlaang ta kwintaak manan man. Amang ano nagkamaliak. Plus. Ay, 271 ngagpaiso. Nagkamaliak. Nagbayag kayo mga nagbayadan, Chip. Kasanumot nga may. Kunan ni kagawad ko nang 321 ti utang ka. Imbis 271 lang tinatutal ka. Ha? Ang mga nunay-nayunan naman, Chip. Isumat lang ti kunak. Agasam nga di 50 pesos nga inayon na. Ay, maguri ka. Ang mga sinubrahan natin siningir na. Hindi nagbayad ang iti utang ka. Ay, tsaka mo Ay. Abay, di mo ka di ilis-lista dagiti utangam kan kwa na. Saan? Itapay lang, rugya mo ti agilista. Tapno ito nagbayad ka, ikumpir mo lang ti listahan na itilistahan. No matado ti katangam, kat bayadam iti cash, kwintahan mo't lang husto ti tutal ni kagawad. Narigatay, sapay nagrigat ti agbirok iti kwarta itapanawain. Ay, kasta nga rudin at yaramidan. Anyat gatangam, Josep. 5 soft drinks, kintalo abalkot at tinapay, kagawad. Nagadun ngay. Kagawad. Meriendahan mi kada, Chip. 205 amin ti bayadam. 205? Apay akas na ti reaction mo. Sagmamano ti tinapay kan soft drinks? 25 ti may sa balkot at tinapay.
20 mata soft drinks, iso at 205 amen. Nayunan yun sama kagawad. Ay, di kag pabasol amok tag total. 25 times 3 equals 75. 20 times 5 equals 100. Di 175 kumakagawad. Apay nga 205 tising-singiran. Naglaingan dahito ako, Seth. Nataming-mingmingan na mula tang kagawad. Gusto 175 ti bayadak. Kwa. Mabit man lang, ta ulit kakwintaan. Amangan no nagkamali Napay nga itakalaan ko, Seth. Kasi daglang matitirsina ni kagawad kwa na nga. Kasa no? Sobraan na mutan ti singirin na. Imbes 175 ti bayadak, 205 ka na. Kunakon kay, nainayunan na ti singsingirin na. Maditer aramidin na, check. No idi pa ilang nainayunan na ti singsingirin na. Ay, dakil mutan atin ornong na. Nagasom na data. 30 pesos kan 50 pesos nga inainayon na. Ay, nasken amaamuan ni Apo Kapitan ti maipapan iti daytoy, check. San pa nga ita, Kusay? At da bisita iti barangay hulita. Ibagatan tulang nga ininton bigat. Sige nga ruta. Inta nga rudan na yaban iti pada ta tricycle driver. Agmirinda tayo pa. Nay, napayakas lang makaungungod ka, tuya. Adda ngamin nadamag kaw, may papankin ni Marikwanang. Anya tinadamag mau? Nainayunan na ka na, tising-singiran na. Wan, luk-lukwan na tayo a customer na. Kay, anya nga rin teramidam nga. Padasak ti gumatang. Kayat ko apon ka, nupod no ti damag may papankin kwa na. Tanupod na, agsongbat na di a Marikwanang. Daytoy ti gatangag. 5 noodles, 5 alata ti sardinas, ken 2 balkot at tinapay. Kwenta man numanaw. Sa nga pulo ti may sa noodles times 5 equals 50. 5 sardinas times 25 equals 125. 2 tinapay times 25 equals 50. 50 plus 125 plus 50 equals 225. Tuya. Ay, thank you ba daw? Sige, tayo gumatang. Anyat gatanga, marituyan. 5 noodles, 5 sardinas, kendo at tinapay, maray. Mabitlaan, tala at tigat-gatangab. 5 noodles, 5 sardinas, kandwa at tinapay. Manuamain. Mabitlaan, takwintaag. Nayunak manan iti 20 pesos. Sana balay, di nang tumaamuan. Ay, 245 amen. 245? Luklukwan na kaday Marikwanang, Luklukwan nga? Agin di ka pailaan. Amaw, sakbay nga imayak dito'y tersinam. Kwinintami kin ni badung ko, numano ti bayada. 225 ti total na amay. Apay ngay at 245 ti singiram. Ay, kwa, mare. No kasta. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag may papankan ka. Naynayunam ti singsingiram kadagiti customer mo. San kon nga laan de tagat-gatangag? Nay, apay ngay, alam tano saan ireklamo ka ni Kapitan? O di oray agreklamo ka. Saan ko nga alaan de tamaray? Marwam ka? Saan gayam Anay, ikaw! Nagsakit matan, ti kunam saan ka abalsan, daytoy mat. Anay. Akong taran kapay. Ay, agsakit kayo! Pagkapaan nyo, aya! Na yung kay Akasta.
Kwa kapitan, basol ni Marikwanang. Ay, apay asyak. Si Kamay, tadi mo kayat nga alaan tim pasupot mo sardinas, noodles, kan tinapay. Apay ko mga alaak ngay kat sobra ang matisingir mo. Pudno ka di kagawad. Kwa. Asub-sobra ang tising-singiram ka dagiti customer mo. Kapitan. Isumat latin na ibagada usep kan kwaro kanya. Saan ana saya tikas tagar aramidam kagawad? Kasano nga umasinso ti negosyo? No nagulang ka man. Ay agbalbaliw kan. Ay na, kagawad ko nang. Agbalbaliw kan. Laglagi pam at inegosyo. Kat saan nga umasenso. Nulukluk ko matipadam ataw. Ala sige. Ditang tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insura para itiradyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.